Amashusho y'abimukira ibihumbi n'ibihumbi boga cyangwa bambuka inyanja berekeza i Ceuta yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru mpuzamahanga. Ariko se Ceuta ni iki? Kuki aka gace gafite akamaro gakomeye? Ikindi wakwibaza ni iki gituma abantu benshi bemera gushyira ubuzima bwabo mu kaga kugira ngo bahagere? Ceuta ubundi ni agace k'ubutaka gafatanya na Maroc, kari muri Afurika, ariko kegukiye kuri Espagne i Burayi. Bityo umuntu ukagezemo aba ageze ku irembo ry'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Iyi niyo mpamvu aka gace kabaye imwe mu nzira z'ingenzi z'abimukira bashaka kugera i Burayi. Urukiko rw'ikirenga rwa Espagne ruherutse gufata icyemezo ko abimukira bafatiwe mu nzira bagerageza gushyika muri Ceuta cyangwa Melilla, akandi gace ko hanze ya Espagne, badashobora gusubizwa muri Maroc ako kanya. Ibi byatumye amatsinda y'abambutsa abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko arushaho gukwirakwiza amakuru avuga ko ubu kwinjira muri Espagne bishobora gutuma umuntu abona amahirwe yo gusaba ubuhungiro. Ceuta na Melilla bimaze imyaka myinshi ari amarembo y'ingenzi ahuza Afurika n'Uburayi. Buri gihe rero iyo umutekano cyangwa ubufatanye hagati ya Maroc na Espagne buhindutse, aka gace gahita kabonekamo ubwiyongere bw'abagerageza kwinjira i Burayi. Ni iki gituma abantu bemera gushyira ubuzima bwabo mu kaga, boga inyanja cyangwa bagakoresha inzira zitemewe kugira ngo bagere i Burayi? Ni ikibazo gikomeje guteza impaka ku isi yose. Ahanini gishingiye ku bukene, ubushomeri, intambara, ihindagurika ry'ibihe n'icyizere cy'ubuzima bw'abantu baba bashakira ku mugabane w'Uburayi. Wowe ubona ari izihe mpamvu zituma abantu barushaho gushaka kwirukira i Burayi? Tanga ibitekerezo byawe.